مجلس جنن سوريا ایروش جوینا خویا کمین لکانتون رقال دارخستو نخشریا خویا خبات دانی. جوین به بشداریا اندام و ریوبرین مجلس ین لطوای حرم سوریا هتل دارخستن. ده جوینه ده روشا ریخستنی و گشدان سیاسی داویه هاتن گتو بشکرن. هروهاشن گوجه حرم جداین سوریا هاتنه برزگریکن خواه دانین سرمیزه و به هفدور نقاش کرن. بشدار جوینه پیشنیار و نیرین خوین برفره جی بپار فکرن. ده داویه ده نخشره کارو خباته یا 6 مهل پیش هات دانین و تقاضی لسر چالاکرنا کاری جنان هات کرن. يعني كل الدول هي بدها تكون يعني السعوديه بدها رضا. بعد المؤتمر التأسيسي الثاني كان لابد من عقد الاجتماع المجلس. بشتيل دارخستنا كونغريا جيني جلكي جرينج بو كو اف جوين بهاطل دارخستنا دفردا اندام مجلس ماين لسرانسري هريمي باش داربون و جوينك جيا وازبو ارمان جامع او كو امببن سيوانا تمام جينين سوريا امل بيشيا قوناغ كديروكينا و بيوستيا ما بيكرنا آليان و هفريزيا كي قرتي هيا تاريخية بتقتضي فعلا توحيد يعني صفوف النساء بشكل حقيقي. انا ما عم بحكي